Tradicionalno održali smo 6. dane srpskih osiguranja. Mislim da su do sada najuspešniji, najkvalitetniji. Zaista mi je zadovoljstvo da vas i ove godine pozdravim i u svoje ime, i u ime Narodne banke Srbije i da vam poželim uspešnu 6. konferenciju Srpskih dana osiguranja. Uspeli smo da skupimo veliki broj gostiju, imali smo negde oko 15 različitih vrsta predavača, predavanja, imali smo 3 okrugla stola, bavili smo se temama životnog osiguranja i tradicionalnom prodajom životnog osiguranja, kako na koji način da unapredimo u ovim teškim vremenima. Bavili smo se velikom globalnim problemom inflacije. Uspeli smo da se dogovorimo kako na koji način u vremenu inflacije zaštitimo naše osiguranike. I treća tema je vrlo bitna bila, a to je posredovanje u osiguranju i kontakt osiguravača i posrednika u osiguranju, kako i na koji način da što kvalitetnije i bolje dođemo do svakog budućeg korisnika industrije osiguranja. Ono što smo ispred udruženja posebno ponosni je da smo nastavili svoju saradnju sa državom i njenim organima, posebno na planovima društveno odgovornih projekata, zatim edukacije stanovništva, kao i prevencije nastanka štetnih događaja. Šesti dani osiguranja su protekli u odličnoj atmosferi, promenili smo i ambijent, bilo je više ljudi nego što je bilo svih ovih prethodnih godina, jer su i teme bile raznolike. Svi smo suočeni s velikim izazovima u ovoj godini, pre svega na polju ekonomije. Sva sreća da je korona ipak koliko toliko iza nas, pa nismo imali baš tu temu kao glavnu temu diskusije, ali ekonomija, uticaj inflacije na sve industrije, pa i na našu industriju osiguranja je također bila jako važna tema. I istaknuto je ono što je ključno u našoj industriji, to je da nam klijenti i dalje ostanu u centru pažnje, da s maksimalnim razumevanjem i odgovornošću pristupamo razgovoru prodajnom sa klijentima kako bi na pravi način znali šta naša industrija uopšte nudi. Pre 6 godina, ovih 6 godina sadašnjih je bilo jako daleko, a u stvari je proletelo. I definitivno ovi srpski dani su zaživeli i počeli su da rastu i imaju sada već jednu sasvim drugu dimenziju u odnosu na onaj sami početak. To je verovatno i normalno i za očekivati. Sa druge strane treba to i priznati i na kraju krajeva i osetiti neko zadovoljstvo. I mislim da smo sada sa ovih 6. danima osiguranja posebno u određenim temama otvorili pravu diskusiju, počeli da pričamo na pravi način i da to može da donese boljitak u radu svih nas, učesnika na tržištu osiguranja, naših klijenata i ukupno tržišta osiguranja Srbije.
type of gathering are always very important because there is a chance to share ideas, to bounce ideas off each other, and as I said, to mull over potential solutions to very important topics and all the issues which have been raised and which have been threatening somehow the industry and I would say the whole country. So for us, it's a privilege to be here and to meet so many remarkable colleagues and to be in the position to listen and to learn and to improve in the end.